uyabona Mahlalela uyabona mfundisi uyabona mfundisi uyabona uma sokunje so akusafanelanga siba ngumsiko indaba le vele isichisa mase sefuna ukungichaya mfundisi sokufuze sikhulume phezu kwamanyala abethu ayenzakele umuntu sefuna ukungichaya hayi into ayenzileyo ukuthi ayikhuluma phambi kankosikazi wami yikho ingani uyangixaka hayi mfundisi asikhulume naye kuhle uMahlalela ukuthi siba ngumsindo phela kusayenza asikhulume naye kuhle ya ngiyakuzwa manje uyabe sekufune ukuthi singifundise ngayiphi indlela yebo baba zwana asithi sikhulume la kuhle sikhuluma kuhle umuntu efuna ukungichaya umuntu angathi umfundisi uyahlonishwa inceke kaNkulunkulu okay Mahlalela so ngicela inceke kaNkulunkulu umuntu aphela afuna ungikhama mpabanga ngifuna ungikhama sezothi umfundisi abuye kuhle kimi bekuyikuzonda mina kodwa mina ngingamakhela umuzwa ngibo Mahlalela asikhulumisane kuhle zwana ukuthi umfundisi uthini akumlaleli ukuthi umfundisi uthini mina kodwa kungafuneka unganani Mahlalela akutsho mfowethu nono abambe lapha phela Mahlalela ayivali indaba le hayi ukuthi Mahlalela thatha nansi imali ngifuna imali yempela hayi indaba le hayi ngiyakho sokufuze ibe phakathi kwami nginandaba lalokho mina singama church members indaba le ayihlalele phakathi ngama church members but hayi angifuni imali yeli ya ngizongezelela alright ufuna okunganani ke ngikhiphe okunganani kwani mina umfundisi ungikhama mina ukuthi ngihlupha nawe angifuni nansi ezinye uyabona ukuthi 6000 mina ngifuna imali yakho mfundisi uqala ngiyekele mbijana uqala ngiyekelani alright ayamnikelele le angifuni imali yeni mina ngifuna imali yeni endabeni ezivela Mahlalela asikhulume phela uyabona indaba lezi uyaziyenza ithiye lapho uzasala ibona sahamba mina ngifuna imali yakho hayi wona ingcono simnikeze i chance mfundisi ya simnikeze Mahlalela cabasala ucabanga kuhle ucabanga